Kwa kujimini Frank Chola wetu TV. Chola munanyo Kasai. Njanu ku Kasai. Njuku mbushimai. Tatu wetu. Wetu mwane tu Frank Chola. Jina ngani? Deni Kalala. Tatu Kalala tuambila kumwabe tujihenyi. Mwabeu tujumulu wa mwela. Mu espace ujiba bikele ni muchuhuka. Hakacha bene bilonda ni mlwa mwela. Mukachika chamu kimwabu tujituikalangana. Mwabo ujibu basa école moderne financement ya chef de l'État. Bana betu bajabu imbasanga we musoku mwana mwabeka ovumaito mbafore mai bamamu bajibalo bambula koko bambulishe bikolo bajimu bene bilonda bafuma bajimulo amwela bafuma balo bambula mai mwabe bibambulishe bikolo. Wambi ni tuikala ni hôpital c'est ça? Na tuikala ni hôpital mwabe dispensaire mu école. Centre. Mulo nyu sama banyiba yenendo mumuna kaba mondoha bintu bimpe bikolo. Courant ijuho na kurangai ya yetu ya mapano. Pano na ikale miele hampala ha musaka pano ya bunyi na kukale condition mimpe bikolo ikala balonyi basanyi bo mwabeo. Bantu bajibenze mijumu abaheta ko kujukuta bantu bavuka baheta mijumu bavu bashala basoma mumbanza bajiku mijumu deja omusoku mwana ko ina muntu juma kushala hambelo to akarta kama kuta anyuna edama to bolu mumanyeni mema muyaku mwabawo ngenza mujumu nimpeta jukuta bantu bajiku mijumu. Okay njimu mona bantu basuna mai mabona mai ngachana na mai bajibambula chana na kuijukuta na shiju mojifile to. Ba détracteur basambwe bakunyons bozo préparé ezo pété. Il faut botika pouvoir oyo utina nzambe. Agome yoyo wachi agome. Agome yoyo. Legele. Agome yoyo. Wachi agome. Agome na moyo. Wachi agome. Agome na moyo. Wachi ozama. Ozama na ya moyo. Mwana wanta ozama. Ne jamais trahir le Congo.
si amayele como de santo Wakutemba kubantweyo Wakutemba kubantwenyi Zambiki chilobu chitu dinacheyo Chetu tetu chilobu nchabe na gongweyo Chingoma chetu chakututa muchandeyo Kabangu ketu kandegelu simwewa Somara Chilubu Anasende Daya Maria Anasende Anasende Papa kaba wantumba mwaka nyinga Pamoja zambi lama Pamoja zambi lama Pamoja zambi lama Ulama 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 Fachi wanywe Ulama Le peuple d'abord Fachi wanywe Ulama Itamba wanywe Ulama Wambi wanywe Ulama Ulama yalingeshe wangandu wakasolonyi bisumaka zandu wa moyo ni ngulomba dama moyo wanyi kumuwanyi ni ngulomba kunzandu wanyi amabana banyi mamu marta ulama kimuleji wa mfumu yetu wajitu kimulenda kebacheba dama moyo wenyi bari muzandu bagulomba dama myoyo ya boy solo mugulomba dama moyo wenyi ilunga wa mugeba galonji wa galonji adi kubuna gana sofa to agulomba bayaya mugabwe muhabitala zambi lama bayaya nasha mwitu mumbongo zambi lama dago kumu bandu wajitunga Jehova weyo eyi ingénieur de son arima mwela le masolo efa matumba chama matumba muna bisanji jila iko kunzambi mashauri tulile vita mukongwe enda bayamba ni mumalenga alenda wampunga kabuyi kwa nzambi zambi diwamba ni anubunda bumvita aba kuno chimuna tumvita kenyeno tumvita nyanzambi nende batori bagulumulimba kanana mwakwela ko nzambi kangondulilanye amakaba autorité journaliste kasonga shambu ikapangwa alfa mukengi ndaya monfunyi tuyemena nzambi Patrick Mpiana Lubeshi Londa wa mukeba Uyiza kabala wa chala Alifobi Londa Zambi dukoguri ni bukola bwa kutwenzela Mwambanga shama Lunga wa kalanda Akakakakakakaka Amasha nungwe tungakushila mabara tu amasha ngakushila nza Hena Silva Aser Franga Makuta Kabuye Chilumba Mutamba Solom Kasa Jikunji Mwambui Masengu Patrick Bukonda Stephen Bikaye Makuluki Front Patriotique 2023 Bana betu batetora bamutetora kwa chilengi muji mweza mwabeu babunyi mbamona mushindi utuliba ubanga muji mweu mwamfumu waditunga muvwayi mula ya bantu bwani fadiyi ufeta bukalenga usomba munkwasa bana batulasa twakuntu adjilu kaba kwikala bafuta kabijito ninakeba mushindu wa kubashila bibambalu bilenga bya mwabuji mukusomba kiyeye kwela meji kwangata province isatu ili mukubanganayi province to Kasai Oriental province wa Lualaba ni province wa Kwilu kubandundu nanku kiyeye kwela meji bwani akeba bantu bali mukulumbula mijimweyi ndimwela twasa kidila ba mushindu vuyi munsungula boku londo shile mijimweyi kutwa dijila kujitula dia mabava mwabe mapita bunyi ndisela mutu babangila chidi muchishala tobabie ni chef wa bena wa groupe wa bena chilo mwabe
abangi mijimu lelo tudikundekelo tole meji bwani dihengana ja tulasa ja didikumpala mwabeu hikala bana balongesha mu condition mimba dingela mema fumwadi tunga mwena mwabu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwa kwela mwana mwena Kongo yonso meji bwalo patukala katu ikoku to tukadi ba ya mujikisha ani banga ta retraite mujibamba mu français batu tulongolela baba kiba lombura jitunga jetu bo pa kushila bakwabo. Alors disungula ja mwabeu kinji sungula chana nato mvamuleja mfumwaji tunga bwani groupement wetu wa Bena Chilobu udini lutatu lwa bumi misangu mivula bana badi benza kilometre 10 ani 5 10 sambombu bokuya kenza mateta ambula matadi ki mema kwamba ni tuanze kubangila afa bwa tetu ku soulager Bena groupement wa Bena Chilobu dimeni mateta kompala kaba kwenza kabidi kilometre 10 ni benza kilometre inai ani satu ani bidje bakwenza la mateta mwabyo bamona mai bamona ordinateur tulase tu mfumo wa jitunga uvumwamba bwani bana ba Mukongo ni balonga mubibambalu bikala bifwananga ni matunga ababenda akumputu ani Amerika kibwalukai hadi mai hadi chalu cha ndundu hadi meabe ya kwikala benzela recreation wabu mwabe ko kwena bwalu butu di mwa kwamba bwano il faut tu yokumputu kwa kama na bwalu mujilu udikoko informatique bien subidi koko di ngela chef wa groupement wa Bena Chilobu bujimbu bwa mushinu vulondo la mwabeu ngela kabiji chef wa groupement wa Bena Kalubi bala chondo bwa mujimonso di mukwata mwabeu kwikala kumpo kuchilengi kuiya kutangila umpesha rapport kumusango hamvo didiba mbangi kutangila jimene ni atukala pena kuchinsasa ni tuesha mfumo wajitunga lwa polo lwa mushinu di mujimu mwenze bimpa mujimu mujika no aleji ni kwetu kwa kujiminyi ne Frank Chola mon petit frère mais on dit une vision monena pour propager malheureusement qui se passe kwetu